ไอชูท่านมีลินิงเชียดัมฮิขมิวังมาให้เร็วอีทุ่มลียุดเดย์ทีพีซีบีวิยุดเดย์ครักเมียริบราลินิงเชียก็เลยทุ่มรักสังขารทุ่มใจก็เลยว่าเวอร์นาวเมียก็เลยมังหลักเธอรู้มิงลีฉลามซาลุชิดเลยรีทวีเดอร์ริบราลินิงเชียฮิกท่าสักคำได้ดัมฮิสัมพังซักก็เลยอิชูวีทีพีซีบียูเชอร์แมนก็ลาลิงสวัสดิ์วัดสักรุ่มดักเลยนิ่งเชียขังจันนี่ลฮิกท่าดัมสักคำได้ดัมฮิขมิวังก็เลยช่วยแค่สิครั้งนี้โอจากนี้นั่นนี่ว่าบัมจิกาขมิวังแล้วนิ่งชีลีมิลุชิดเลยจนทั้งการทุยให้กับจังเลยอิชูวียูเชอร์แมนอิเลฟอนซาราไซจุกุมุยยูเดวีสปีกเกอร์หินนั่นก็สามิโลดอินพนี่ยังก็อีวันนี้เลยก็สึกว่าอีสึกแล้วก็พนี่ยังจริงแต่อีจ่าลักละbridger sa hida jeni nali hang jene issue ojale shim ni imsa ge jo mi khang dei li hang ing lo experience ka khalai evening le ko kha ale ba je ma ham ne ka experience ka khalai jen experience ka khalai jen ka khar now ji ka khar now mning thur ka wa ajwa youth day in the jen youth we along le thiam laga dam khui laga thiam la khai la kha jang gap le issue bangalore church le jen evening le ba ji shong le phning khawa neแล้วก็คนนี้จีวีแคตตากรีลีอีมั่งจังทุ่มเนี่ยเจดีน่าเลยจีขังซะเนี่ยก็อุจจาระชิมเนี่ยไอ้อิชินเนี่ยพนิงแล้วก็นั่นน่ะจ่าลักระเจดนั่นเลยขังหันเนี่ยก็เลยก็เคลื่อนแล้วไม่เคลื่อนมีเลยโลดานแล้วหังแล้วเจดาจังทอรีฮิลีนั่นทุ่มมาลิงนิ่งเด็กเลยเนี่ยคือก็เสียสาเสียเราไปตัวหิมมั่งจุ่มรุ่มรงกันไปร้านนั่นเลยนิ่งเชียร์ดำหิววังก็เลยนวีมิวร์นวีนางเราวิมังอาลีขังจันเนี่ยนิ่งลุยชิดนวีเท่านั้นฉันบ้ามุดอีเดอไอ้บราอีมันติกมาจำนี่ก็อิงนี่ไงเลยแต่เมื่อทานไอ้บราอีนับบัมลีคุกดีจังเดอนวิขังจวนก็เลยนวิโซขมีขังเก่านี่อินามันดูกิจิมงซาโรนไอ้บราแค่นั้นมันดูกิจิงซาโลอดัมฮีจังเดออีทำใจก็รวยวังโซขมีอดัมขังซ้ำสังมิโลเดจะช่วยนุ่มลิเซียกซานี่เอเมนยุดกเจนเนออินาสมันหิมังรันนังละก็youth day we preacher ang sak jong ro jaw ga da youth ge jen youth the youth hi kiwi jingu main ha phok la ga jiwi jingu main dang da hili youth da consider sar ka la ka jiwi jingu hili jang da klai bing hi yarwan ngala hili youth da shan khui la da i hi mu chu yang jene la ga pha la pha yang ok thui wi zat khana le ba un we ashin na mya khmya thi shur da youth hi yarwan ngala jaw ga ra yarong ngala jingum thada phangai na hobok laga jingum magdam di we along hi khlei hi youth nei da achina consider sat lai kha ok thui na thai mi jewa abam kala gja shi wi zat khana we a thisur da jingum hi lagra jewa malaim ne kala ok thui na ji khamya ne abam ji we a thisur da kala zat khana ji we a thisur da jingum hi extend la sabai sangmai bai chungmai bai ji hi ok thui na la mya bam de lai khachi la masham da india we context li yang se da ishi india we context li khenga dam li india we le are 2014 we research statistically kiyang adam saran ari national youth policy bashi hi naga hada sak ashi naga hada mayakla jalaga jingum trada phangai na hawok laga jingum magida jiko we alongli leidak lei yaron ngala bing dong hi youth nei da ashin ari maya jine ka aji we adam hili ara 2019 ni leid lei aji we adam hilewa ladwi shid ishi indian accept sadak lei kala maya dak lei bawa Zingum trada phangai na hawok laga zingum thumra da matien dang da wi along ni leidak le hi youth nei da hang le good news ne yang ka class la ga ne i wajli muzang thure zingum li yang se je kha wa chang bai da le kha jle wa i muzang ra thure maram ba wa ra in ishi church we youth day khamyon sao state we youth day khamyon lang wa yang village li ka ja ram we youth day khangwa lang wa ga bai kha ishi ari aje we jiming sho hi church we youth day sao ga da youth church we context lim du yaw ga ishi context church we context li wa youth hi tha ga khiba mai na youth khlak ja dam san symbol ne yawn ngala ngnui ra no ra no shimma ban rang jik dong baptize sa khai ga dong hi youth li jing ser la ka la ngnui sa ra no ra sa ra no shimban khai dong hi youth maning thure jeni na khang ni i hilim jang thure da maram i shimban au As ili tuigui or ishi youth DBCB we youth day 2019 we theme hi youth the successor gajine kala hi we theme hi mai khai milo da kahanga thi shura
hiền mấy khai rồi cái là hiền cái số đó ít thùng này pháp đam mai bài mấy khai vang đó thì ở đây text he Louis chapter 31 we verses 7 and 8 Deuteronomy chapter 31 verses 7 and 8 hiền cái số là cái hiền cái hiểu là cái ở đây issue with team mấy khai hi một chút rung phải sao vậy cái verse hàng châu khai verse hi mà bảo lui cái issue Bible bảo mi vun thar za ring ri cái bảo mi cho vang ninh shi cả số mấy thùng hi Bible text hi mà thằng yang đam mà trên hi lật lui được cái pasok ra sare trên là chỉ ba chỉ pasok nào cái ở đây vậy in đây thì chỉ ba chỉ mà bảo lui cái cái ít thùng ninh pháp đa cái bài ác cái là ít thùng pháp đa phụng cái gì mà verse 7 này 8 hi pháp đa sẽ cho cái chapter 31 we verse 1 to 6 li cái hạt lấy li cái hi pháp cái đó hi ta sao vậy Chapter 31, we verse 1 to 60 by ang cover, hili Moses na Israel na wingi hokwi laga, are abam na Moab we valley li the hangle, chu abam jili Israel na wingi hokwi laga an commission kami jinika charge kasa jinikla maramba vivrana Moses na awi ning kami kaya ogada Moses li vivrana na hi ngshit mikai ngalai hili mazang bai mer kha khangshana mangai na vayaura jena na wi muhuchin me aka bangara the ali re da hangai saugada chi verse 1 to 6 ka ba jali chili ka thaisam bangai jeva ana na thumli vivrana yurmira so mira kala ngshit mikai ngalai ji na thumna wasam phang chi bakhuire hena verse 7 8 kada hili athumli than mi khwai wiwang mi dargar saw kala Moses wi muhut kishina ga hi dargar saw jaw da Joshua le ka bangkhui laga ana than laga ning ngshit mi khai ngalai hi than jangra ga ji jili ithumna issue with text li ji pakhui sang bang ne mi khai kala hang khai issue with thima thi shura youth the successor ga ji ne evening le phani yang lui ne da tangkul doin successor hi ga da khala sikle yang da lagai shi tangkul wa pagruk ji za nana de ngsan sa song li ro no or mani ka wa ta da ga jang song li la khnui tho thia ka mo wi pagru ne ga ji za na la ga ne jen evening li la phani yang ga yu thia ka mo pagru ne da la hangau si ga da la phani yang ne ka khamu tu adam ni ji la shogra sa re maram ma ji tu mi wang phap ta ga ba ya tu word a ka ng sai ka literally ishidang khulai na khala che ka wa yu thi akama wi muhut kashina the team hi hiwa long li mai khai vai sa se jena thaka kiban muhut kashina o muhut kashina hi kiba ka laga jik tha mi na muhut kashina sabai alaga awi ot ngrun na ka tha ka ji hi ishin are passage mi khai text Deuteronomy chapter 31 verses 7 8 pa ka wa jili tharzarian phapta ga bai wi point lately jena ji phapta bai mai vai wang aring authority in passage chuena tuikui dai la ga na point khnie na ngir khai laga mu chu phai sa se re thui da muhut kashina or successor ji hi vivrana ka bangkhui kala vivrana ka bangai Aroi chapter 31 verse 7 pa ka in English an baw ge hita hangai le Then Moses called Joshua and said to him in the sight of all Israel, being strong and of good courage, for you must go with this people to the land which the Lord has sworn to their fathers to give them, and you shall cause them to inherit it. Vivranang shin mikhai ngalai ji nan than laga ngalai ji jili wazang ge ne kala ngalai ji wa khui ge ne kala ngalai ji wa ga khui je nang so da ngalai ji na Ari tribe trada khani le da klei Israel ga longli hiping hilin na horsa ga ngir mi rag ji thum hili ka basan khong de kalam dai la na ring khangai ba na ba Moses na Joshua le Israel now bing we mangali hosho khwi da verse 7 hili jili ka basan phang le Ara text le ka bai na tha ka Moses hi mi gu mo ne question sa bai in a tui issue we khre point le successor or muhut kishina hi we run a choose sai gala we run a point sai je ka tha Moses na Joshua le appoint ka sa ne tha Moses hi mi kumo maning la question sa bai ka hi we same like khalad lui chapter 30 verse chapter 1 we verse 38 or laga chapter 3 we verse 28 ji ba ka ba chili phapta bai mai re chile we run a Moses li chili hangai sai na ma sang bai thu ga da na wi muhut kishina Joshua le in ka bangai re da hangai sai
Taka hili Moses na Joshua li yari mengali hok shok adam saran jileba. Jili Moses we kapani ngay na kala awi thai kawa jay na Joshua hi na sasha berg ji kag bangga maning ne. Ka vivran na reda ali hangai kisane kala vivran na reda Joshua li kabang khai ne. Marama Moses si ning ari wing shit mi khai ngalai hili mazang thu gada. Jen ara hili charge sadak lay Moses na Joshua li hang dak lay ping mai lo mang ji lo kala mulung gazang ya long jili Israel now bing li than laga wazang lo ji he charge ka sa hi ithum na verse 7 which we a part ji ba ha wajili thai kuit lay thaga ra clear sai re successor ji hi muhut kishin ji rivran appoint ka sa ne jewa phap tai thaga kyuwai na ra Joshua hili chu sau question sai ngi shit say issue with text where he showed Joshua hili emphasize sau gada and Joshua li kyuwai na chu sau khangdai yaron na malai thula Joshua makning laga question sa ka baya khana Moses hiva Levi tribe wenanda laga Joshua hiva Levi lamani jinda awi shang now hiva awa Ephraim wen kharanda laga chu adam jileva awunga hi mararang sai Kathana hi khayang Adam Saranjali Moses we family awi tada hereditary hina kasala thai hunkava maramba awi amaiva Aaron hina bangmon kharai sai laga chui Aaron thikai withili anaumiran thuik sane chithai ka Moses hi naw lai go thaka kivain Moses we naw ra na muthui phung bai thu kivain Joshua li chu sau question sa bai laga question la hi ithum na question hi raise sa se kala question chui raise ka sa thi shu dei thum la hi phap da bai mere Thaga kyuwai na Joshua li chosau khangdai chile youth kya khalai dak lai or kathan than chap ke jimi kya khalai dak lai jili athum ni chusum sa thul kyuwai na Joshua bali chusau khala jadam saranjali ithum na Joshua we mirin awi ringra khai mirin jing heu kyang adam saranjali Joshua heba vivrali khang jemir now kala vivrawi tuili tada Khang Khangana Salo Gijili Horzak the Kasa, coloring lo Gijili Horzak the Karinga, Mira Hang Sasai. Rilagaina, Israel now being he, Egypt Wena, Aring Shit Mikhail Lehi, Vazamura, Mushok, Jiva Quick, Five Mushok Rung Laka, Egypt, Israel now being he, Egypt, we azingly Rausa like a bumsai Gitum the Tately. Like a history like Adam Saranjali, Joshua he Chuadam Jiliver, Alayrisai. Awi zingkum li kyang Adam Saran, Ali Moses na awi muhut kashina kabangaga hi somewhere 68 to 78 ta hangdalay. Taga hi ahi yud vamaning sure. Ahi tada mabung phala kaya mi aka. Itu me context li hangzay jikava. Tuising kaya mi. Ji issue context li vat ji tada ji tada hangaw li. Mi na shitsang bai kaya mi aka wi. Age chili lay haine ka Egypt li ba madam saranjali awizingum hi kya hain lay sara da ara jiwi aru hili ali bangsin dak lay miga dak lay othun jiwi zingum mai yang laga Egypt bu kya adam sarani ahi somewhere 35 to 30 to 40 we along hili lay kasane jidai ga ahi Israel now being the odds kasajil la azang bubam de lay maram jadam jili wa awizingum hi yud akawi zingum mai lay atang in zingum hangola jidai ga Egypt li ba madam saranjile raw sa sayila Joshua we mirin hi rivra ki wakala da kathai amya khalang sadle jilla ithum na shang khoi bai le kala jimang jim jela Egypt when rivra na Israel now bing ni jiho shok khai bithilila Moses li ngai la gai no ot sakruma miya khalang sa sai ithum na Exodus we kigla lyric pa cover Moses aina Joshua hi ngai lagai na ot sakrum la thaire kala Mount Sinai li rivrana ningkhmi athumui ayin khmi hi jilila Joshua je jil Mount Sinai we incident jil samphang dele kala jimang jim jela ahi akhalad rai we asagavat le themla khai ari ra thaila khai miya khalang sadle jena ishin ari Israel now being la lam hangi zadalai laga nation khang daily khang muwi kharjan la kabala samphangre chadam jili Joshua hi na Israel raimi we akhwa captain la sai dal kaba samphang le thaga ahi chiwi capacity le dak lene
kala anak wasa laga gathan adam saranjili a akla dawi bang shabain mathan ne ka virali depends ha laga ali jihan laga gathan ji sambhange kala jimang jimajela itum na mishan wi chapter 11 12 13 ji ba ha wajlila spy kigla kasa jika tribe trada khani wi along hili mi abawak bangshok laga ning ngshi mi khai ngalai hi athum na wa khiyang jili kabang phui khaya mi akhalang sa sai kala report khumili khmushung report khami pa je joshua ina caleb ne kadai thrajewa khangui report jikava ning sui ga dawi report khami ngai ka ava joshua va rivrawi pangshap khiba katha ga ji thayau ga kala rivra hi khiba ga ji thayau kala israel now bing ni khiba na than mi kala ga ji thayau ga report khami ba lewa positive report khami jila awili ji ka thai sambange thaga awi mirin le ngishan hyang adam saranjle Moses we muhut shingi jihi questionable va masamat laimne maram va fit sadle madai lagaina vivrali gathaya miya khang sai ra hi oji we azing ara leader a khang sa gi da ledak laile awi leadership with skill ma laikla jadam leadership with skill la laile raw now ga sadam sranjli a raw ma sa thai kla submissive sal ga or ma sa thai gi jil la ithum nara egypt kharjan ji awi phaipet thai sa thai le submissive sat le tha ga va ali leadership with skill laile the arag dong hi thai jenava joshua le kabanga hi question ma laim kala hiva aritum the question sa laga answer hi thada pa khil ka shom ko rivanava rekhar lagina aliva kabang khui khai kala ho khui khai kala moses wi muchin gi ji ana kabanga khai ngsak sane ji thau ga da ara issue we first akumi na khangje Mahut kashina hiva rivrana yang gazak laga ana kabang khui kala ana kabang hai kasane. Thagava other verse again Jewi chapter verse 7 hili chapter 31 verse 7 hili polishi da cover rivrana kabang khui ka haya mahut kashina jili jena kabang khui laga ara zadulona na thanulo da mathaim ne ka ver ari we a partly kabadam saranjli be strong and of good courage ta hangai lede mahut kashina ka sada Ping pong may laga mulungjang laga vivrawi mi yuli thanra da hang da lede. Hiwi ari word phrase be strong and good courage kuji hi chapter 31 we hi thada kudong hi bayang kava phrase hi mang hi ping may lo bang may lo kala mulungjang may lo kuji hi kathumshi sang phang ne. Kala chapter 1 atang in hang the chapter 1 in chapter 1 le vivrana joshua le kabangai sane chili la pa kyang adam sarana chi horzak sam phang ba mai lagai thum na joshua we like again chapter 1 wa ba le ka chili la horzak the be strong and be courageous the kuthum shi sam bang shi de thaga phrase hi khivain hya ka vivrana serious ada than mi gi de lai da khleya kala moses we muchin gi de lai da khleya joshua le hi hangau maram wa hina encouragement la hang sai jika ara israel now bini than lagang shit mi khai ngalai hili wazang gi da le da khlene kala athum mui than mi gsa moses hiwa ara athum ning sol ga ma lui gi jini ava chili awi mirin ji chili gop sang khai ne tha ga wa ara ka thana ka thar hina than laga jang gi jil le da khlai hili viran thai future ki le khlam thaim ne khirara ki shogram thaim ne Idum na ari in the kang the numbers we chapter 13 14 jliba cover Joshua ga la Caleb a jenet thara khang dei spy wingling sol ga thum na report khami ati shuda ngshit mi khai ngalai hili ka ji ka tha mi na pam khalak jadam saranjli ari Canaanites Hittites Jebusites jena dialogue in ari Nephilim the giant Goliath we line ji we ngalai jli ga bam ne Vivrana thai ki lai liklag ji manga shong ki lai liklag ji thai Moses ne la ji thai bam mai Joshua la ji thai bam mai maram wa Joshua amasha wal ga ngalai ji ana wa kyang da ngalai ji mo azang ang ga jaw ga da Vivrana ali hi encourage ka sane charge khamine ka again encourage ka sane aranali in bang khui hai ne ka na mulung ga jang dar gar sai na ka ping dar gar sai kala mulung jang la ga na raw now arui we Israel now bing hi than la ga wa ga jang Kajing Sarah Gaji Itumna Hiwi verse 7 we a part chili barkava chipa kui some bangale
laga Old Testament li khiang Adam saranjali Vivrana ot manga aka sang sakra da mi aka li hokui khai ogala Vivrana ka bangkui khai mi yurbing hina ot manga aka Vivra ot manga saura ka Adam saranjali encourage ka sahi lay lak tale David na Vivrawi Korum Vaishim Temple hi semrak jadams le Vivrana alima miyamne ka Naumira Solomon li salo da sang sakra da Vivrana ji ali David li kahangne kala Solomon li Vivrana kahangne Temple hi sakagi da le da klei hili ning dio o khang ji ka da sara ka da khirara mangje lagalo be strong and be courageous ping mai da kala mangje la sem ka ka jing salo da jil lei thum na arwe 2 Chronicles chapter 32 verse 7 li ji pa khoi sampang ni kala itum again I mean 2 King 28 we 10 li ji pa khoi sampang ni kala 2 Chronicles chapter 32 verse 7 li that luida aka incident aka la shock with le de Hezekiah awung Hezekiah na Judah mung da kla adam jili Assyria bashi na Judah hili rai ra ga ne kala rai hi khiang adam kharjan ji pa khiang adam saran jili is Assyrian bashi hin rai hi yu yaw ga ji condition thai maram ba ashu rai mi ma sha hi Judah ngalai le razang la Jerusalem konung le razang hai ne jen ashu rai mi akhwa Sennacherib da jang le Sennacherib na Hezekiah awung li ra la ga na we rai nang da lamang jon mi mre kala le da khle khong nai Egypt Israel we khong nai anal nalim rang jon mre kala da le khang dai le da khle nation bing na nalim jon mre isili thada hamsang aw lo rai hi isina yui khai ne da Hezekiah li ra khang ne chadam li Isaiah maran hi like san Hezekiah wa dam li Hezekiah li Vivrana Isaiah we throw in the kharjan sai the Hezekiah response ka sa hi se hai na Vivrali depends ha laga jiwi rai ji response ka sa ne jen na Vivrana ali khang ne be strong and be courageous mong jielo ping mai lo maramba rai hi na namang mumre inang rar mi re kajang da kharjan li Assyrian li rai lama sam ne ka Assyrian bashi thada ungthyo we maramba chithang ya Vivrana rai jing mumi the ji thum na ka pasang phong ne kala chi takamai na ra Joshua na Israel now bingli thanura ga jadam hili encouraging words akhang sa laga ping mai lo malungjang mai lo laga than ma lo ga ji hi na la confident leng sak laga ara ali than sak dak le ne jen jimangan ma dang la khnau last line wak ta cover Vivrana encourage ka samang ma jela awi muhut ka shinali ho khui khai adam sranjli responsible la milu shide ot sak vai task a hi milu shide je wa ka thakla jel ka hi last li pata cover ja hili ka pasang ka phang na You must go with these people to the land which the Lord has sworn to their fathers to give them, and you shall cause them to inherit it. China our responsibility ne. Aran nali ka thana ka sada ka bangka hai ne. Mang jelo mulungzang mai da mui ba khai salo. Kalan na wi ot ngrut na ngshit mi khai na sha walong li or for thada awa da jang le hili ka ji tada athumi awavu jiao se tada phapta mai pai mai fai wang athum ling shit mi khai ngalai ji aran na than laga wa khu yu gjine laga ngalai ji wa khu jen na athangi na khang thada tribe thada khni lai dak lai hili kji jaw we population ji wa thi shu da horzak ta niyada mirak ji hi redal hangai gi sane kala ara hili reconfirm salu shit dak lai ni chin na we task ne da jen na Vivrana muhut kashina ka bangka dam saranjali thada office akhale position akhale jen he feels out lo da mag bangam ne ka bangga jen ng so da ot ngru thi le da khle ne ot ngru thi na sa phlung ge ne kala na hi kup sang ge ne ji hi mi bam bam idum na Genesis we account le Genesis 1 le creation account hi thait le Vivrana sem da khle ge tong hi sem shok haya itum awi bangthe main sem khai ge tong hi we role le sir le da ok thui le mi ku moni ro no sayor ni ro no othing na ra ha ni ro no kichi ja we task hi le sir le Chitaka maina all the semenli la jibam bam ne Vivrana awi kathana kha sak vai wangla omani ka wa awi ot khlai juwang mi a khali hokhu adam saranjali encourage ka sa jen ng so laga task hi le then na hi fulfill sa plong ra ga ji he le mi bam bam mai chitaka maina Joshua la ra chi responsibility ji phung wa sha vai wang kala chi sa ba vai wang chi verse khana ojli ji pa khoi bam bam de le Ara hili thum na Joshua o mirin li tam khui ka baya kana
Joshua le Moses we mohut kashina ka salaga ka bangagane Israel now being mi tingnam ting tan khawai wang ali miya ka hili ka bangagane kala Joshua we kharjan li payang cover Joshua we like payang lo viran healing shit mi khai he horzak da asa bum me arai thum question sa se mohut yud the successor ge jena yud mohut kashina jena akhama we now to jini ga akhama we generation jaw se yo phatam bai bang fai bang yud na akhama we generation we mohut kashina hing sa ge jene atang yud bing ninga lo jen issue with majority 75% of youth sadly issue church already issue Bangalore he live issue topic he relevant sala ke thai in paning khyan adam sa anjli question sa se youth hit the successor ne jere hili if muhut kishin am sangai mne or if sangai em ji lubai mne I thumi mirin levo in realize sa kui ne hi maram wa shimapa nang lakawa cha ka serious samne maram wa issue with context wa tishu shimak ban adam level I thumi free samaye or I thumi dui le shimpun la ja ka mu kui mne or yaru ya long ni zat la cha ka value ji ma lai mne jada in thumli youth bingli jang zat phai khang manim ko khaji issue wi zat khana ko kha shimpan khai wi thileva I hi akhne kala yaru in la na hi akhne shimpun la na hi akhne da shan ku yawe thakaji I muhut kashina kha sai re ji responsibility ara kui khai ne mangali I responsibility leit lei I wi task leit lei I ji sa ba phlung re kui phlung re ji da ka mai na a ji hi lei da khlai ye like she youth bing Joshua lever Rivana the Banquine. Ka youth the successor Geneva, youth Gadongali natum Gadonga Jihainejili. No, the Aming Ban Mukbanquilimne, Gadongane. Successors Hakejil, or Masakejil, Malaymne. Masam Regil, Saplungre, Sarajil, Saplungre. Ka Mikaikan Im Samre the rejects Hakai lately. Jadam Sarangeli Atumi Mirin he Kashitlam Shitbombamne. Mean a Lamish and Vibomne. How Kivine in the Akamawi, youth the successor Gen Godong his an age, Maramba Hang Highla itum la Proverbs the leg up the youth we are only. Akamawi generation hearing passage, Ajui youth him Tala in Semno the Kahang lately. Takamaramba youth he Nakamawi generation he Twikuyaugazilla, Twisiamaugadilla. Chithauga successors Hagis the like the Kleba Hever, Joshua Katami Hidagar sadly. Ajishi Tanguli Hikata. Successor, he got some hood kishina hidagar sadly. Miakali depend masase. Pastor Bajina, or preacher Bajina, or theologian Bajina, or youth German Bajina, atum na muhuchina in our Mujese. No chimpanzee never, no wizingum jiraja never, muhut kishina damraja never, no responsibility to Yogene. Jadam Jilina Anasaru no Jilla. No we bang miali responsible jirazang jen, mili, Narasa Milujilla. Paning Kavadam Saranjali, Ishi Dankul with Tada Ari can text leaking Adam Saranjali, it to me responsible Mukwi, take you wine, Ishi Yur he Marikson, Kala Shake Shoe, lay the clay hiller, take Vatai. Kari to the most Ari Joshua with Kerjan Kabali. Vivrana Kabankwi Haya Miakani Joshua. Are we personality, are we character, Atishuda Ali Kabankwini? Kala Jiwi Atishuda, Vivrana Alini Yang Kongni. Takan na I akama muhut kashin kicit layda clay hili, Viran na ili sada niyang shabla. Kala responsible Viran ara mida clay hi, kasing shabla. Muhut kashin na we responsible hi, hada dailay na akain haise, yur sem gaga, hine. Sangay gam sangay klamatay mne kagadong hi zang klungi da layda clay ne. Kakanye we pointly verse 8 pa cover that Luida Hili Virana had hangai lede. And the Lord, He is the one who goes before you, He will be with you, He will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed. He we verse he had a kangadaimanim verse 7 jili had a join sai maramba hina encourage sada klina you Joshua le tangida le da klehili. Kala hili tumna kathai ne java rivrawi magagahada ngshit mi khai ngasokhmi kalang yurkhmi ki hi tumna hili pa khoi samphang le
คิวไว้เนอะจะชัวมังจีละปิงไม่ละก็มุยวาระก็ละคิวไว้เนอะอันนั้นมาลุงสังไลเนอะอิสราเอลนาวบิงเฮียกเลยท่านละก็ชิดมีใครเงยจีลีวาจังละก็ละเอาวีอิสราเอลเนชั่นก็หาดาวาเสียมเก้าระ verse 8ก็บาจลีไทยเลยได้วิรันมังจีโลนั่นลีหนึ่งยูมีเร่มังจีโลอินลิงสวดเร่มังจีโลอินลิมันอทาลังไม่ได้ท่าเดปากคุยสัมพันธ์เลยฮิวิเวอร์สินะ confident เลยสักเลยได้จะชัวร์เลยฮิวิเวอร์สิขมีจูไว้นะมุยวาชับเลยอีดุมนะ New Testament Matthew chapter 28 ลิบาคือว่า the Great Commission เดปากคุยละสัมพันธ์เลยจิชูนะเอาวิ ministry ออกทุยเลยแล้วก็กุบสังเอาก็ได้ก็จริงรำชงกัดที่เอาก็จะวิ last hour จะเลยเอาวิสักหังถือเป็นลีกหังตัวนี้ออกทุยอาจจะกุนดีว่าชุงเดอีวิกพาจันเบาหิงเงี้ยวว่าโลเปียบได้สามีโลอีวิมีไงนะมึงจีลากโลนั่นทุ่มลีหนึ่งยูมีระดังเลยเด้ last verse a last word มึงจีลากโลอินนั่นทุ่มลีนี่ยูมีเรื่องก็จะตุยจิมจังสิจะว่าอีวิกับนิ่งลีสักหังถือเป็นจิตเต้าเลยละไปก็เลยอารีฮิวิ verse 8ลีมึงจีโลอินนั่นลิงสวมีเรื่องก็จะฮีไม่จังสักก็ว่าจะชัวเต้าเลยละไปแล้วก็ฮีโมเสสเนี่ยหังตุยลังสัตเลย again วิรันนั่นเลยฮี confirm กันสันเนี่ยโมเสสวิเคราะห์พนิวงเสียทุ่มนะ Exodus chapter 33ป่าเขาว่าจิลิกโมเสสวิ incident น่าขลิดเลยโมเสสในอียิปต์เงยลีอิสราเอลน่าวิ่งท่านโชคไอ้แล้วก็ล้ำหังลีก็จะตัดตั้มฮิลีวิรันเนี่ยโมเสสลีว่าหังไห้เนี่ยอินนั่นทุ่มนิ่งโซ่จัดมีเรื่องอินท่านจังมีเรื่องชิดไข่เงยลีเด้อหังไห้เนี่ยก็จิลี incident จิลีโมเสสเนี่ยวิรันลี question ก็สาขลิดเลยนั่นท่านมีเรื่องจีก็นั่นวิธีทุ่มนี้มันจะทำเนี่ยนั่นหนึ่งโซ่แล้วก็มาท่านจังไม่จะก็ว่าอีทุ่มนี้มาท่านว่าเลยโลเห็นต่างเอาโลอีทุ่มฮันุเอาเกมันมุยว่าเลยเกแต่วิรันโมเสสเนี่ยวิรันลี question ก็สาตัวอย่างขลิดเลยเจนน่ะจิลี33 verse 14นี่หังได้วิรันมึงจีโลอีวีเงยยูร์ขมีอินจังขมีจินนวิตุงลีก็เลยนวิมียูร์อิสราเอลมียูร์วิตุงลีอินจังมีเลยก็อินท่านมีเลยเด้อจีจิงกุมฮิวิ incident ฮี40 years wilderness ลี travel ใช่เลยก็รักชงเนี่ยlast year at the end ป้าจังเลิกจากตำนี้รักชงเนี่ย Moses within the จิงกุม somewhere 38 years pass จัวลูจัวตำจะเลยช็อกใครเนี่ยถ้าก็จี again Moses เนี่ยละ Joshua เลยจี confirm กันเนี่ยถ้าก็อินเนี่ยภาพก็ตาเนี่ย Joshua ละไม่ช่วยละบริวารน่ะ Moses เลยก็หังดูฮีอาละพนิวสัตว์เลยหรืออาละชาสัตว์เลยหรือไทยสัตว์เลยหรือมาเริ่มว่าบริวารน่ะ Moses เลยก็หังดูฮี Moses เนี่ยละเอาไว้อิสราเอลน่าวิ่งเลยหังเสริมปุ่มไหมถ้าก็ว่า Joshua ละไม่ช่วยละ Moses วิ่งมีรินฮีเหี่ยวยังเลยละบริวารน่ะก็ท่านมีหลักเรื่องจริงๆแล้วก็อะไรริงว่ากี่ตัวเลยเด็กเลยท่านว่ากี่ตัวเลยเด็กเลยฮีลีลัดลุยชิดเด assurance ฮีสังกพังเนี่ยมักก็หาเดขังชิดที่วิราเวนลัดลุยชิดฮีสังกพังเนี่ยมังจีโลอินนัลิท่านมีเรอินนัลิจังมีเลยก็เลยอินนัลิมันโนท่านมีลักมีเรมียูร์บิงฮีท่านก็งชิดมีใครเงเลยจิลิท่านจังดูก็เลยเงเลยฮี nation ฮีเชื่อมกาโลเดขังเนี่ย question ซาเซ่ขังท่าเดยูทีอัคมาวิมุดกชินเนี่ยอะไรอีเวอร์อะไร responsible จะทุยคุยกันเนี่ยคืออีกท่าเด perform ซาเดเลยก็จะฮีอีกระดี question ซาเดเลยนะอะไรอิน sermon นี้ข้างหน้าที่ชูดก็เลยยารีได้ละไงเนี่ยยูดบิงเลยฮี question สังไงเลยโอ้ก็เลยฮิลิราจังใครเคยน่าสนบิงเลยจังเด question สังไงเมื่อเริ่มว่าอะไรนั่นทุ่มเนอะอาจจะวิทอดฮีวิมุดกชินซาเดเลยเนี่ยยูร์ฮีวิก็ท่านฮีอาจจะนั่นทุ่มฮีนก็ท่านซาเดเลยเนี่ยก็เลยยูดบิงอะไรก็มาวิก็ท่านจีนั่นทุ่มเนอะทุยเศร้าเลยวิวรานน่ะ Joshua เลย satisfy กับสัตว์หาเดนลีวิวรานน่ะ satisfy สัตว์ละนวิมิรินเงยเหี่ยวยังแล้วก็นลี satisfy สัตว์ละวิวรานน่ะนลี satisfy สัตว์ก็เดนลีหนึ่งยูร์มิเรนลีหนึ่งโซ่จัดมิเรนิ่งมันเดียวกันหรอมังจีลากันหรอนลีน่ะมันโน้ตามิมเรนนลีหังชับละก็วิวรานลิชิดสังขายมียูร์ไซโกเรลิเวอร์ฮี assurance สักเนี่ยวิวรานลิคุยสังขายวิวรานลิจิฮันขายชิดสังขายมีก็ต้องลิเวอร์ฮีวิวรานน่ะขังเนี่ยอินนัลิงโซมีเรื่องเจียวยูทีว่าอีทุ่มนั่นแหละไทยเลยพับดัดเลย energetic สาระใคร enthusiastic สาระใคร dynamic สาระใคร innovative สาระใครมียูจินทุ่มเนี่ยโอ้ก็สุดอาจจะคนมันที่ว่าช่วงเดอมาเวรชิรุโนมาเวรชิรุโน
ยังกาตะเคลฮียูดบิงลียังกาตะเคลเนี่ยก็เลิกก็เขาฮิละยูดลีก็เขาตะเคลเนี่ยก็เลยอีกเลเซียสวิไลบาก็โซโลมอนเนี่ยยูดบิงลีกี่ก็อิมพาไซซักเลิกจิเลยอีทุ่มเนี่ยจิลิบาสัมพังบัมเร่ก็ฮิลิควอชันซ่าไงบ้านนะบ้างนั่นทุ่มลิจ้าก็สกิลเลยตะเคลฮีอักมันเนี่ยก็ท่านกาซาเจนนะบ้างนั่นจีหัวซักตัวซาชบลาก็เลยนั่นวิสกิลเลยตะเคลจีนั่นวิวราวิวังซาชบลาก็เลยวิวรานั่นเลย responsible มีตะเคลนั่นวินเนชั่นเชื่อมกาโลกจีฮีนั่นจีวังชิจินชบลากจี question สังสังไงจะชัวร์ว่าจีวังซาตเลยจีวังชิจินนักไงจะชัวร์วิไลค์สัมปาก็ว่าจีเอาว่าจี fulfill ใช่ก็เลย again จะชัวร์วิไลค์รีวิวราเนี่ยฮิเล verse 8ลิขังท่าเดเอาวิ assurance presence of God's assurance สัมพันธ์เดอะไรจะชัวร์วิ24 chapter จีบาก็ว่าไทยจะชัวร์มาชาหน้าหังไงวิวรานะหังใครก็ต้องหิอุ้งชุงแล้วก็อะไรก็ต้องจะ settle ใช่เลยต่างเลยได้ถ้าก็เนยที่ถ้าว่าหังชับเวลา at the end เนยวิอัตมจีวากุบอัตมสันบุตรกชินาก็สาลกันอีฮิเจเลนสังไงยุดบิงเซมก้าก็จะยุดนะซาเซ่อีก example ละก็คุยกัน King Ahaz แต่อะไรจูดาวิเอาวงเนี่ยจดทำวินเอาเมียเนี่ยจดทำให้กับพ้าเอาวงเนี่ยจูดาลีรโนอิสราเอลลีรโนกับพ้าก็เชียวงฮีเลยก็ไปก็เลยจูดาลีกิงอาหารสิจักชิลักขายเอางาขนาดก็เลยจักชิงเซ็งเซ็งเลยจักชิงไม่ถุยก็จะเอางาขนาดเดช่างคุยเลยฮีจดทำวินเอาเมียจดทำฮีก็จิทำมีก็เลยจะเลยจดทำว่าวิราลีก็ทายมีเนี่ยแล้วก็กิงอาหารสิเอาวิอุบัมของก้าคุยอาจิงกุมมกุลีก้าคุยเอาไว้เดหังเดเลยก็เลยอันเอางาซาเดจิงกุมมกุมุงไรเดหังถ้าก็เอาวิจิงกุมยังก็ว่าเอายุดถ้าเดจิงกุมจัดลักขายดำฮิลีเอาวิอุบัมของฮีคุยให้เนี่ยก็เลยจิงกุมมกุฮีอันขมุงเนี่ยจุดเลยอันก้าขมุงดำสารเลยเอาวิ reaction จิกท่าโตเอาวิอดสักจิกท่าเลิกจีทุ่มในไบเบิลเลยก็ว่าสัมพันธ์เลยอิสราเอลเอาบิงลีมีเอามูลิขครุมฮีไม่มีอันเนี่ยอันนั้นจี introduce ให้มี sacrifice ก็ใช่ฮีไม่มีอันเนี่ยอันนั้นเอามีเรื่อง sacrifice ให้ก็เลยอิสราเอลเอาบิงลีจีก็โดมเลยแต่มาสักคำเรา very sheep อักขณะได้ละกันเนี่ยจิวดีอักขณะมาสักก็จีก็ต้องฮีเอางาหาสินะสักจีเนี่ยก็เลยก็จังๆเดเอามีรินจี judgment นะสัมพันธ์เนี่ยก็เลยวิวานะก็หังเนี่ยอีทุ่มเนี่ยไล่ไอเดียวิไล่บ้าก็จีเลยจูดาลี judgment รัดเลยฮีมันได้ละกันเนี่ยอาวิวังเนี่ยเลยเดจังไงเดหังเลยเดคิงอาฮัสวิวังเนี่ยจูดาวิมิวร์ฮี judgment face อะไรก็จีบิจารอะไรก็จีจูวังเนี่ยเบบิลอนนี่จิงกุมหังชินีเราสาลก็ว่าบัมที่เอาดละคิงอาฮัสวิวังเนี่ยเลยจังไงเดหังเลยได้จีเลยถ้าก็เนยยุดอะไรอะดัมฮีอาคมันเน generation ทุยพงเนวิอาคมันมุดทุยชินเจนนะวะมาท้าเดท่านักวะราดเลย next generation พาจะริงพาร์มาท้าเดมาท้านักวะเจ้ามาท้าเรื่องก็จะไม่ใช่สังไปอีน่าคือ example สิ่งชิจินเลยก็อีชิดังกูเว้นฮิลีอีวิพับกระดาลีท้าเดข้างมันเนี่ยงวยไอ้สักก็ว่ายารุยนะก็ห่างมันจินมิโลก็เลยมันชุ่มมิโล1990s 91 to ท้าเด2000ฮิวิอาลงลีเลยเด็กเลยยุดจิวยาตั้มวิกจิโก้อีชิดังคุณเลยเขียงอดัมสรันจเลยชีวิตยุดบิงฮีมาทลายเนอยุดไลฟ์ริงไกมาทำเนี่ยเจนก็ต้องสปอยล์เท่ากับจีบมันนี่เนี่ยก็ขัดจังไกเนี่ยจเลยเจ้าก็เดออะไรชีวิตเอฟเฟกต์ที่อาชีวิตเจเนอเรชันฮิลีมุดกชินฮีอะไรชีวิตยุดจินอาชีวิตเจเนอเรชันฮิลีมุดกชินสัตว์เลยก็กษัตริย์ก็มาจุกเขียงอดัมสรันจเลยชีวอดัมฮิลีอิชิดังคุลี number 4ฮีชิกจินอดัมกษัตริย์ก็เลยจูอดัมจลีชีวิตยุดบิงจินเนอจีชิจินเอาก็เดอมิรินจีอัฐมุยมิรินจีลิสักนักใครแก่ขเลยก็เลยอารุยอดัมฮิลีมุดทุยกชินอดัมสรันฮิลีอารุยทุ่มอิชาวาลงวิเปจเจ้าเสมุดทุยกชินอดัมฮิลีว่า responsible ฮิมุสิงคุยร์ทุยอีกตัวงลิขังมันนี่มันเนี่ยคือยุดไกคือจีวอดัมจีวิยุดไกคืออาจจะมุดทุยกชินฮิลีก็ช่วยเลยอาชีพ family มั่งก็ช่วยละมีบ้านจะมั่งก็ช่วยละมันนี่ยูรุกดงลิซาซึดเลยยูรุกดงลิเอฟเฟกต์เลยถ้าก็ question ซาสิชีวิต1990s วิยุดบิงจียูรุเซมก็กังซาดเลยก็ยูรุสักก็ขนักซาดเลย
Psalm 127 verse 1 ba ka wei tha hangai le de. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the sentry stays awake in vain. Shim ka sem jale viram zang ka wa are mane. Vai khur jale kart sa laga yang ka shebing le kart ka sa jale kart sa laga myon ka bam jilla viram zang ka jilla are mane ka bien ngai chai da viran hang dale. Hang da klai ba wa. Viram zang la sem ka se je ka wa. Wat shom re. Sa ka nang sa re. Aju generation hile ishi dang ko chai shit le. Aka mo generation hi youth hile le dak le na tu mui bang le dak le ne. Iwa ji hang ai. Na tu mui bang le ka le tu mui bang le le. I tu mui yur hi sem ka se ka sa ka khayak hing sa se sa ka khnang hing sa se. Arui hili bam dak le youth bing Bangalore hili bam dak le bing ba I ja ka ma thaim ne ka la shit ka sang ai chik tha wa ma jang mat le mra da ka ukru le phning ma se. Ishi dang ko we headquarter Ukruli youth kya ka spoil sal ga leidak lek ji itum dong na thaile high school ga dam naw bing ro no or drop out sa khai bing ro no are rai shi jin ga kya khana pa la ga zat lik lek ji itum dong na thaidak le ne itum mushim khul la jili jang dak le ne tha ga ara jibing jin na muhut a ka thuishin gi da leidak le hi jiwi batch chi ka tham rao jiwi naw tho je ga tham rao I jen challenge sang ai like share you don't know kharnau san no hili razang khai tum sai ko ro le Vivrana itum katongli hokui kaine katongli muhut kashina aka sara gaji heva mi kaine heva destine sa kaine ina na ina choose ka samnim ne Vivrana decide sa kaine na phala bai na shila bai Vivrana jeli judgment sa loim ne ka na sa plungra gaji heva lai kaine ka na ina Vivrali thailaga awi ti shura cover kala Joshua na khang thada Joshua chapter 1 verse 7 jeli bata cover Vivrana khang thada Vivrawi to he no yen mo pak thing sakla ko lok ji thada kala Joshua na last address chapter 24 chilipa cover 25 chilipa cover iwi shim kurva Vivrali otram ngthira ji thada na ina Joshua we thada sa decision khisha ba cover kala na ina Joshua na khring mirin thada ring sha ba cover mo shoila Vivrana I thumning yur mire maram verse 8 ji hang da khlaine mong ji lo ping pang da muiwa lo responsible mi khai hi singhui lo kala task mi khai hi complete salo short term we task nim ne ka lifelong ne avawa khali I avawa sa be nai re naung ra hi tension jung nai jen I avam sa lim re da kiba kham laim ne maram ma awi task chi lifetime ne chi da ga mai na ili la responsible khami hi lifetime ne kala na ili destine sa the next generation we muhut kishin ang sarak je va ji hang khai ne jenari adam hi va I youth bing ni ari adam hi ka da ring la ka thara ji ba I ja emphasize sam ngai ne ka akha man muhut thui kishin adam saranjli na ka da than ra ka la ka da sarak ji ba hi I va ji lim sai sal ga jen kam tu ni ka hang da Vivrana awi miurli ari we odram na thai wang ko adam saranjli position ji feel sa phai wang mo hoim ne office hang da khlai jili feel sa lo mi ma lai thure da mo hoim ne Joshua le Moses mazang thum rai jen Moses we muhut na shin lo da laga cha da pamau lo ma jim ne ot muruthi sakhamai ji ra lu shi de ka sakhamai ra la Vivrana ji hang inang yur mi ra ina sa mi ra ji ji chi da ga mai na akhama I thum muhut thuik shin adam saranjle aming we wang muhut thui shin se ishu dang khul le hikta he I dang khul le rinaw we chu wang bishim sa mi lo ishu dang khul le hikta muhut kishin na tra khalai le aming we wang shin laga responsible khiglak ji mak thai od nguruthi fulfill masak shap like up le jena je hili le dak le like share ai zerwing ra akdong ra or amai wing ra klang so naw bing ajon ra he to me responsible ne Joshua wen atam khuise kala Viran le thum ni hi makha ka da shaki mi dak le ne ali shi sang laga ali ngawab laga than za da cover kala thana cover ana than mi lagre kala chok dak le gi dong hi ung shung jing sarak ji hi hangai kala nei ina ishi dangkul yur hi semka se ji cover semka shab lagre maram of Vivrazang mi re kala thum ne example khayang thada Vivrama gzang mazang la shim semga ya re manai ja Vivrama zang thura ka nei ina kya kha hot na laga semga ge ji sa laga dong ji are ma re ka re thui da version of sa da Vivrali first sang thus ali first sang se ali depends us laga semgas
Rau sok min thum sai ko le ta shumi no. Amen.